Samir Nađ, enolog i agronom, znači u biti praktički menadžer koji vodi kompletnu proizvodnju u podrumima Zlatnog brda. Zlatnog brda je jedna mlada vinarija koja se bavi uzgojem ekološkog grožđa i samim time kasnije i ekološkog vina. Relativno mladi na tržištu, međutim sa ogromnim iskustvom iz prijašnjih poslova. Dovelo nas je do toga da proizvodimo isključivo top vina. Vina visoke kvalitete jer nemamo veliku proizvodnju. Baziramo se na proizvodnji do 30.000 butelja i najvećim dijelom u ovom slučaju crnog. Zašto crno? Osim da kažem sortiment, imamo Pinot crni, Merlot, Syrah i Cabernet Sauvignon. Zašto crni sortiment? Imamo, da naglasim, i graševinu koja je od bijelih sorti, ali se, kažem, baziramo na crnima iz razloga što je Baranja upravo zadnjih godina pokazala ogroman potencijal i mogućnost proizvodnje velikih crnih vina. Tako da evo i stojimo ovdje pokraj vina koja su na odležavanju, mi to kažemo školovanju u drvenim bačvama. Najveći dio je slavonski hrast koji se izuzetno dobro pokazao upravo sa našim sortimentom i odležavanje vina ovisno sorte do sorte ili u 225 litarskim ili vidimo tamo 500 litarske bačve, ovisno što želimo s kojim vinom. I upravo na ovaj pod navodnicima moderan način, poštujući tradiciju proizvodnje grožđa i vina u Baranji, dolazimo do jako visokih rezultata kod tržišta, a samim time i struka nas je prepoznala. Tako da evo, ove godine smo po prvi puta poslali i okitili se sa 2 medalje na dekanteru. Jedan je u ovom slučaju bijele sorte, jedan je za graševinu sa 87 bodova sa brončana medalja, što smo iznimno ponosni jer graševina je kao takva lagano zapostavljena u cijelom svijetu, međutim ima jako dobar potencijal na našim prostorima i ja ju mogu bez straha nazvat sortom koja će tek biti otkrivena u punom sjaju u buduće vrijeme. Drugo što nam je nagrađeno je vino, mi smo ga nazvali Gold Cuvée. Samim time je osvojio 96 bodova, famoznih, jako dobrih, na dekanteru, znači u Velikoj Britaniji, u Londonu. A kad vam kažemo da je najbolje ocijenjeno vino na izložbi bilo 97 bodova, onda je to zapravo jako jedan veliki uspjeh naše vinarije i mene kao enologa i proizvođača. Iznimno smo ponosni svi skupa na to. S tim da je taj Gold Cuvée kopaža 4 sorte grožđa iz ekološkog uzgoja. Znači u ovom slučaju tu imamo Rajnski Riesling, Chardonnay koji odležava u velikim bačvama, Pinot Sivi izborna berba i Traminac izborna berba bobica. Ove 4, možemo reći, nepomirljive sorte sam uspio složiti u jednu takvu kombinaciju koja je, eto, oduševila prvenstveno sve naše kupce, distributere, vinske kritičare, a evo i ocjenjivače na dekanteru, tako da kažem, ponovo naglašavam, među 18.300 uzoraka iz cijelog svijeta, ostvariti tamo 96 bodova, to je, smatramo to jako velikim uspjehom.